Dragi moji monstrumi, pre nego što krenemo na video, želim da vas zamolim da se subscribe-ujete na moj kanal, da lajkujete, komentarišete i podelite video. Vežite se, polećemo. Partizan posrće iz utakmice u utakmicu na startu nove sezone, ali se ništa ne menja. Ono što su uradili ljudi koji danas vode Partizan zaslužuje samo jedno, Nobelovu nagradu za glupost, izgovara u trenutku egzaltiranosti Ivan Golac, nekadašnji internacionalac crno-belih i jedan od trenera za kojeg njegov najvoljeniji klub nije imao dovoljno vremena i strpljenja. Gorka istina svodi se na konstataciju da je letošnja ideja o fudbalskoj magiji nedoraslih ljudi o superiornosti crno-belih u srpskoj superligi i moćnog tima na evropskoj sceni već na startu obeležena neuspesima i bolnim porazima. Ističući činjenice u prvi plan, fudbalski statističari ovih dana brutalno konstatuju da je Ilija Stolica, od letos trener zadužen za blistavu sezonu i uspešna buduća vremena crno-belih u prva 4 kola Mozart Bet Superlige Srbije bacio u nepovrat 7 bodova, odnosno 1 više nego što je to pošlo za rukom njegovom prethodniku Aleksandru Stanojeviću u 34 prvenstvena kola u sezoni koju su crno-beli završili kao vice šampioni. Zbog svega, već sada, večiti rival praktično je nedostižan što izaziva snažan bol u srcima navijača. Naravno da Crvena zvezda nije nedostižna. Pogotovo jer je ovo sezona dugačka i politička situacija je takva da može svašta da se desi tutoru Crvene zvezde. Mnogi su već danas uvereni da je Partizan daleko čak i od te druge pozicije na koju je praktično bio pretplaćen poslednjih nekoliko sezona. Sa ovom upravom smo daleko od pameti. Šta god da ova uprava radi, radi na štetu Partizana. U momentu kad ekipa Partizana muku muči, da bi uhvatila kakav takav ritam, iz Novog Sada i sa Banovog Brda stižu po crno-bele zabrinjavajući signali zbog kojih je pod znakom pitanja, bar na osnovu uzorka od prvih 5 kola, i samo mesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona, naredne sezone šampion Srbije će u elitno takmičenje, dok će drugoplasirana ekipa u kvalifikacije. Ekipa sa stadiona Karađorđe je, uz Crvenu zvezdu, jedina neporažena. Na 4 susreta Novosađani su postigli 7 golova, njihova mreža se nijednom nije zatresla, remizirali su bez golova protiv Spartaka, dok su protiv gradskog rivala Mladosti 4:0 i Radničkog u Kragujevcu 2:0 odigrali odlične utakmice i pokazali da se nalaze u naletu. Već sam se uplašio, od srca se nasmejah. Za to vreme, Čukarički je imao jedan kiks, i to na otvaranju sezone protiv TSC-a 4:1, nakon čega se razigrao pre svega napadač Muhamed Badamosi, koji je pogodio gol Novog Pazara u drugom kolu, zatim je bio strelac 2 puta protiv Mladosti u Novom Sadu, da bi protiv Spartaka na Banovom Brdu postigao vodeći pogodak i trasirao put svom timu ka trijumfu. Nakon 5 odigranih kola, Vojvodina, uz isti broj mečeva kao i Partizan, ima 5 bodova više. Čukarički, uz meč više od tima iz Humske, ima isti broj bodova kao i Crvena zvezda, 12, i nalazi se na deobi prve pozicije. Ipak Partizan nije samo razočarao u prve 4 utakmice, već je iz utakmice u utakmicu pokazivao neke boljke koje bi, ukoliko ne budu rešene u najkraćem mogućem roku, mogle da budu ozbiljan kamen spoticanja. Do kraja sezone pred timom iz Humske su još 33 utakmice, dovoljno da se popravi utisak i stvari vrate na mesto gde ih očekuju navijači. U suprotnom, ako kriza potraje, čini se da su Vojvodina i Čukarički rešeni da je maksimalno iskoriste. Još jednom pozivam sve prave navijače da u četvrtak ispunimo naš stadion, da složno kao i jedan podržimo naš tim i momke koji se pošteno bore. Naravno, moramo da pozdravimo predsednika i upravu. Treba da im se muški zahvalimo na svemu što rade našem klubu. Moraju da zapamte dan kad su se drznuli da kroče u klub, jel? Kao što onomad reče Duško Radović, za druge se navija, Partizan se voli. Dragi moji monstrumi, hvala što verno pratite naše emisije. Hvala na svakom lajku, dislajku i komentaru. Možete nas podržati simboličnim donacijama ili kupovinom naših proizvoda. Uskoro u ponudi majice, čarape, bluzoni i ostale zanimljive stvari od brenda Gospodar Monstruma i Surogat Design Studija. Do sledećeg susreta sa vama, doviđenja.